MCA bwa mbunge ya kaunti ya Meru mantu igiriti na mbere kubwithika ndene ya wondi chiokiri mwaka yo 2022 2023 na 2023 2024 ntuburane ndi abunge babethirite baikarande na kwithira bakibangani ura bakethira baitite na mbere kiri mirandi ndene ya wondi chio na ne babangite omurandi na mbetsa chia yukiri wondi 45 ndene ya kaunti ya Meru tukubarware enda kwathura na mwere na maungu tukethira tukigwatira na MCA bwa mbunge ya kaunti ya Meru imwe kwemwe betariria karibara babathurire kiri kithurano ke mwaka yo 2022 nibyo byongo bakethira bakiona kiri budget ya mwaka yo 2024 2025 nidwadia ukethira ukiwate mwakwe mukuma thire na nusu nyuma ya Nteto chiawe kiri Nteto chiawero Imwe abunge ba Meru kuwa baeke karo na Rais Ruto mweri yo kwariria ntaira chikimera kemira Kamiti oremi ya Senate kure siezi linture atira rimi barabara ingegite nembolea tebuine bakorwa ne thirikari ore linture wete bakari murimi na kuona baita yoremi Form 1 Wanjore High School urawatero uturo boy weta na mbere kotini ya chuka mwarimu munene umumenyeri wa skuru bakithethera kumania na yamba riu Mwandiki munene wa clinical officers Meru kuwa thirikari ya county ni rete utia baro ya koti kubathikira ikietume mugomo yoyu kumite ntuko ya 11 Ngwa tone kiri Nteto Richard na ngetwa MUTEMBEI Edward tukamriria bunge ba Meru bawite ba taruna ya rais tariki 26 cia mweri yo kwariria mantu igie kemera bakiare bawite batira ne bochura mira ntera yo tura kenda kuthira mathina ya thiulunkite thoko ya kemera bubite uri rais wa Somalia kinyete nthiguru ya Kenya kwariria mantu kathomba na Rais Ruto Mira na wana biashara representative bo baba bakidishite lakini ikachagwa na tuile kintu kimwe wana TJ atule onto mushema tukwenda yoko kinya kwa weekend atule onto tumbo kwa weekend na kwenda kinya waziri PS o trend PS waziri oketho ari au owe na bakinya ni thina thoko kinyabo sawa PS wa interior na waziri wetho ari au kinya na ata protect industry mira kuune mushema ne kwa industry onda lakini wena kinya pati ya thirikari kusika ki mantu ya mimbi rombale mugamboni ki anasiasa bulaba kwa kutirokana kiore kiu ontokwa nangikieva la president tanto for example aitete kwa mantu amiunda tingwe tukwe kumenya kithi department ya land leo either automatically nonto thirikari ina system sio utiro president ya kwa mantu ya international ya kachi at stakeholders we want to kwa kumenya ngwe kwa uni enkapate murimi ya idetere inge thirikari ari ku no to thirikari kubo audio kiki mimbi mugamboni ki anasiasa baba kutirokana mashinani bake inside kanto maybe bake nganga against you as members of parliament no that is normal siasa itiroma kwe mtu thwana cia uri account ke ya kinyawe manto yake akabwira yaketa bungi lakini byatu kuromba imuremi ndo endai etho eno kiririria na akolelia kauri muntu mbira mpita nari inanda itana inankinyithia no ntora ukara keu manto nachoro no nto kirira muntu akaibwa kwa muntu akaibwa kinyano aitwe aba kuandika kuolia lakini akwenda kuolia kithi womba wita so kithi kubara baro kuona bakari yo tebo bai ni mathwania nonto minya kwira ambiti hu etethia te muntu ekiona njara ekina kwa njara eno etueke ekarea ndikinya no utho na ambiti hu tu lakini turenda amani bitukwenda tija bitukwenda ni amani twerigire twari mantu ya yangi tija ya bara kuringa siasa kabati kuringa ibaringe nonto siasa ikora ya na ukweli bukamenyekana nukumenya ukweli bwetata ya mtu mantu atija ruyu na uke na matuko athatu antu baketha bathomera umaina abwitite ata buromi Keria Deputy President Katho Imbinge mno no ntubo tuwa otuko guthikiria na kaumba kwitha kithikiria
na obu akona ikwairite nontu arimi betu bamira ibethirite bena thina na akona ibu bwa thina uyumba kwithekia solved kuma kio bisira nene na kwa twina katho imingi na inya muno na tukira arimi betu bamira kumembe bethire bena wiriro Thaa ituraiberwe na itwithirite tukithiata thineji kuma kaumo ngutikia bagetha batu thiata ki ndwari cietu cia utongoria ibaiba shwa kaita nyume kaita tukiariria thinera yumbite kwithe ikimbira na ruari deputy president akumba kwithe aki emphasize na inya muno au ibubu ya tukomba kwithe tukithikiria side ya arimi nabo na endia nabo ikenda tumba kwithe tukimenya thina ni antu ari kwiri so kintu kirora mumba kwithe ankira arimi barora tuketha twina bo tariki 26 na hendia bara tuketha twina bo tariki 26 ibubu atumba kwithe tuibanga twithe twina fact cietu cia thinera yumbite kwithe kiwata kimbira ki ikenda thaira tuketha twitrimana na mwene nthije tumba kabomba kwitha be mweleza thina antu arora iri no tuba kulika na president kuthuro ru nyambere ate anyumuma embe na Roma wa stadium yo gwire aika biblia anthi akamba kwitha akiro na katele na ibombete kwitha be twira obu katererio na ikia tumito kwenda na bautu na atwe no tukumba kwitha tukiuria kanya kau bomba kwitha be ibanga buboya ikena tuku ekinya tumba kwitha tuki present ka bomba kwitha ba ke present mathina yarora ki munene ikenda bomba kwitha yake solved yora dana mheshimiwa taitumomba kwithira akiwa iboboya nonto president womba kwithira akiaraniria na president ora ungi tukomba kwithira tuika thina irora ciumbite kwithira cikumba mira tumba kwithira tuika bateke kwithira bekira kumba kwithira bakiaria thina iji iboboya bomba kwithira bakiaria thina iji ikenda president bomba kwithira tutethia na arimi bako bamira sana sana kuma athiru arimi bakuma kanuni arimi bakuma akachu na inya kiegoi na inya wana biashara bako bamawa ngwitikie ikuringeka kunene thairora kwithirite kwina thineji lakini inkwenda kwira antu bako bomba kwitha bakiumiria thina iyo tukomba kwitha twimita tu aturi amwe ikenda bomba kwitha bakiona mbia yoro ndaberire nora ntura ubera bau tu bathatu members barora bombere kwitha bakia sauti ya kumba kwitha twibariria itombere kwitha tukirungama na tuwa kwa tweka kwi mundu tomba kwitha tukirungama nwe na twa kunwe imurimi na mwananchi ura umbite kwitha yetu wangu eje so bau tukiri kintu kirora tukumba kwitha tukithithia ikumba kwitha twina mutaratara ikenda tumba kwitha tukithikirika nonto inya bau tu na tweta kianine na kanjirene na rora tutithia tweba tongora shabuboya ngwine nera tumba kwitha tukithithia iyo nte abura tomba kwitha tukethia ruari na yara yange twithirite tukithithia ikenda mwananchi wetu kumembe amba kwitha ki faindika na kimera kyawe mudia ne bugatumira njire kuku kujukia arimi na mashinani magondani babareta musemani nicho ki urimi bomira ikwitha ira kwina leadership rank so kutitha kwina issue mbingi cia kumba kwitha tuki ona leaders baraba kumba kwitha betri mana munene tuminda ulio no kuma elmo tuja ku waziri bakimwira jukia cartel